Thank you, my selector. Regana Savaraj. Oh, my Sibingano. The Batagore. Elemore, what the little people were Pele while Kotala Botswana Movement for Democracy. Right, so Nehemiah Mutugule. Elemore, Vice President or the Deputy President of the Botswana Movement for Democracy, Dr. Donald Mutsumi. Elemore, Jalo by Teledi Pileba Babo National Executive Committee, Ranale Moeteledi Pilewabo Me, Maiso Mary Magdalene Patience Nkumba, Yo MSND Topo Kokaulo Nyaha Broni Central, Ranayalo le Prophet Utukile Ramkhaladi, Yo MSND Topo Komo Hoditsani East, Yo Anzike Nangibu Aware, he is my cellmate, Rezene Mo di Tronkong Mo. Kelemore makanselara otle babahano nale makanselara Ramosesani yo yemetseng Botswana Movement for Democracy go Tsholofelo South renale makanselara Bob Moses yo ntseng a tsamaisa tiroha yo yemetseng ditopo go Marapa Tutwa South renale makanselara ba ketabogile le bone CJ Madero, yo yemetseng Sebele Airport, Renale Tavo Ramucha, yo yemetseng Tsholofelo West Glen Valley, Komasole, Renale Moses Kajani, yo yemetseng Motshweni Lidumang, Renale Le Tlogonolo Mohomutsi, yo yemetseng Komarantswa, Renale Bagama Kansala, Renale Mr. Larona Pule, Yore Metzin Jaloko Tsholofelo. Shapa BMD Shapa. Renale Honorable Councillor Yore Metzin go Abroni North Suburbs, Balisin Change. Shapa BMD Shapa. Renale Councillor Dolphy Waiti Malateri. Yore Metzin go Ikuto Ward, extension 27. Itu rezeman. Risiam. Negeriki simule bareso garusupa kore mosepele warona yore tang khitsirle mo go ne re nanabela. O tla mo bukhutlong me se golo bogolo mo letsatsing le le latlelang morago ga ditopo. Jaaka re dumela gore batho ba go dira sentle. Ke ne ke bolella batho ke ba ra kere rona re le Botswana Movement for Democracy ga re lwe le diparty tse dingwe tsa kganetso. Re dumela gore mo ditopong tsa 2024 diparty tsa kganetso di tshwanetse gore di go tsena ko parlamenteng di tse puso di arologane di ntse jalo. Shapa BMD Shapa. Retsamaya ka the spirit of the late Homolemo Motsoaledi yo irileng hela ga tsena mo politiking ya kganetso samtha sena se tabogela ke go bona gore a ikamanye le ba ba akanyang jaaka ene le go bona gore a ikamanye le ba botlhe ba ba akanyang go bona Botswana ile Botswana yo botoka Botswana yo ilwa mongwe le mongwe e swa bo semenemene e swa bo semamanyela e lwa rona roti. Homolemo Motsoaledi ona participator mo projecting e bitswang gote Umbrella for Democratic Change ele rona irileng ka ngwaga wa 2011 ha re ne re le mo striking re re se eteletse ko pele re re palama tsatsi le letsatsi mo serale re bua le babereki re bua le badirela puso re ba bolella gore Domkraga e heletswe ke mananeo le keletso ya go thusa Batswana ke nako ya gore Domkraga e tswe mo pusong mme re ka e ntsha hela ha re ka tsenya diparty tsa kganetso tse di kopaneng. Ke gakologelwa letsatsi leo ha ke ne ke bolella batho ke re ke rata number 3 ke nako ya 2011 number ya boraro ke sa le ke buile ke bua gore ke e rata bobe ke le ko striking sa 2011 mme ke re ke e rata jana ke le Modimo o rata boraro
o ne a leta gore dikgosi tse tharo di tsamaile gore kopela tshireletso o mma mosadinyana Modimo o ne a re neela Dauto la Bontsha Seretse Kgama a re neela Sakitumile Masile a re neela Festus Mogai ne tshwanetse gore ha di tselela go tiriha di bo di change anong puso sa tlhole le mo diatleng tsa Domkrag gore a be ne tsweletse mo diatleng tsa Domkrag e ne le phoso e tona e ne a dira gore Botswana a simolla go hapoga gone ho Dauto wa bo 4 o ne a haposa wa bo 5 o ne a dira west ka ntateng ya gore Modimo o ne a dumela mo boraro jo mo troning boraro ka dikgosi tsa rona tse di ile gore kopela itshireletso le boraro ka ba Tautona ba Domkrag ba ba neng ba le ditswerere bobe ba re eteletse pele mme go ne ga tloga ga senyega mo nakong eo banna ba ne ba le bararo e ne le go Molema Motsoaledi e ne le Duma Boko e le Dumelang Leshando ke bua kere banna ba ba ka tsamaya ba le bararo yana ke boraro jwa mongwe ka Modimo a ka mosego a tsang e rile re isire go pekgakala Dumelang Leshando a ba iphotsha ga iphotsha gore a ba go sala ba ka o lengwe ba le babedi ba ba neng ba leka mme Modimo na ba tile ka be nne nnile boraro gongwe nka bone ra bua sa se pharologanyo ba tsamaile e le bobedi mme bobedi jo ba palelwa ke go tsaya puso ke tsone dilo tse e leng gore e ne ke di bua ke le motlhanka wa Modimo le gompieno ke hano gape ke a di bua kare Modimo o batla diphathi tsa kganetso di kopane di tseye puso rare ma-BMD otlhe ba ba ko Ngami ba ba ko Kavango ba ba ko Maung ba ba ko Chobe ba ba ko Mobolong ha ba tsena kwa ba lebella ba go peipaele ba tabogele ba budula le matlo a bone ba ska ba ko Domkrag ba ska ba ko UDC ba ye ko DCP go godimo kwa a thopo e tupelwa DCP ha ba balela ko Tasim ko Molepolla South ko Molepolla North umbrella for democratic change. Rare, Patriotic Front, Banana Bele, Movement for Democracy, Shapa, BMD Shapa. East, Movement for Democracy, Top. Habatana ko palap umpiona hakimu twa gorata ukabua ka ba metsini top mika itse gore batho ba ko palape ba tshwaragane le bothata ka gore a ba ka buseletsa ba ba kileng ba tsena ba tshwaragane le bothata batho ba ba Domkrag gore ba ka tsenya mme yo kgorubeleditse mo bone ke bagolo mme gone ko ke batla ke ba bolelle batho ba ko palape gore ona le Timothy Munyatsi ka mmala wa Namuni hare ka muso ba tselela ko motopelo ba omelele mo mmaleng wa Namuni ka gore Timothy ba mo itse ke monnana ke ra dikgwebo yo e leng gore batho ba Phalape ba tshela le ene ga o tsamaya ko Phalape o tla ja Timothy monate ka ba buang ka teng ba re na re bona monana yo na re bona monana bedi yo ke ene gore ba tangana na bella ko parlamente shapa BMD shapa batho ba ko Madinar ra ba bolela gore ko Madinar ko re le tliseditse moruti re le tliseditse Reverend Hall ke moruti ke mothanka wa Modimo Bible ya when the righteous rule the people rejoice ra itse re kile rana le Ramuswinila ile mo parlamente Madinar a sarantsa akantse tota ibile pele ga ke bua ka Ramuswinila ke tshwanetse ke supe gore Madinar kile a segwala ka gonna le mothusa Tautona Madinar kile a segwala ka gonna le moeteledipele ebile modulasetilo wa lekgotla la Botswana Democratic Party yeo no ka soloela gore ka gore ke modulasetilo ka gore ke vice president Madinar o tla thabologa ke ile ko Madinar maloba ke itlhetse Madinar go le mmu jaanong ke sone se e leng gore re batla go roma baitshepi ba Modimo ba nanabela ba tsamaya le Modimo ke batla go boela mo kgaolong ya ke le mo gone ya Gaborone North ke batla go simolla hela ka motse o re le mo gone wa le Dumang motse o wa le Dumang o na le di-open space tse dintsintsi mo tikologong ye ke lebella ma-China
ka gore tautona ra etsoma sisi o eta tsene mo sefofaneng a re wa re tsamaela potso e ke tleng ke ipotse ke gore ga ile ko China a ga ithuti sepe mo ma-Chineng ga ithuti sepe mo go Rai Xu Jinping e re ga boela kwano tsa di ithutileng kwa a ba di direla Batswana lebelela se Rai Jinping a se direla ma-China ga ba tla ko lehatsheng la Botswana ma-China ga ba ya ko South Africa ga ba ya ko Zimbabwe ga ba ya ko Zambia ga ba tsena ba dira mo go bitswang gote ke China City kana Chinatown ga o ya ko ba go itela mongwe le mongwe a agetswe ntonyana ya gagwe shoponyana ya gagwe ba simola ba theogela mo dishopong tseo mo-China ga a ya ko tirong o tsamaya ka key ya gagwe hela ga a tsena wa lotlolla wa tsena ga e le gore o bula ka 8 ha re 8:05 mo-China o setse a tsentse madi a ntlha mme Motswana ene ga e le gore o bula ka 8 o simolla a tswa mo ledumang o simolla a tswa mo tsogang a tswa mo tawana a kgorobetsa kiriba e tletse dibolosaka tsa diaparo tsa go di rekisang ko mmolong wa BBS ha yo mo-China ka 5:00 tsa tsentse madi a ntlha Motswana ene o santse a kgorobetsa a lebile ko left a lebile ko right a ba leba ko right gape go bona gore a dikoloi di teng ga di so a be le gona a ka tlolang tsela ha tsenela ka kwa o simolla menolla dilo tsa gagwe a di menolla a di baho ga sena a di menolla a na tsa gore o simolla go rekisa dipheo di tswa kwa diaparo tsa ba di rekisang a ba di tsamaya mo pheong duela mo meriring ya batho duela mo ditlogong tsa batho ha ba santse ba tshwaragane le bothata jo pula ya tswa kwa ya tautona masisi a e ratang ya masubelele gantsi a etaele ya medupi ina 5 days e sa emisi Batswana ba ba rekisang ba patelesa go phutha dilo tsa bone ba busetsa mo dibolosakeng pula ena nako eo ha ba buseditse dilo mo dibolosakeng ma-China ba ntse ba tsenya madi ka gore bone business a bone e mo Chinatown ke Ramasisi e sa re ile ko China a ba kopa ko ma-China a ba tla mo ledumang ba open space ya ledumang a ba tla ga Chinatown e be re bone ko Batswana bo ba go rekisa di-outlet tsa bone ko ga o batla di-outlet tsa banna o itse gore ke open space ya halele ga o batla meriri di-wiki o itse gore ke open space ya ka kwele ga o batla sengwe o bolelela gore e ko tsogang ga o batla sengwe o bolelela gore e ka kwa ba agetswe go ruletswe maloba ile ke tsamaya house to house campaign gone a ka kopana le mokawana ka bua gore o ira dibeke tse dintle thata a dibeke tseo di rekisetsa ba Botswana craft mme ebile a re ga a batla go di producer hela o batla go ruta bana ba kgaolo e gore di dirwa jang a rona a tsamaya go reka metšhini a teng a re e mekima thata ga a tsena a tla ka metšhini ba moraya ba re ka gore o ntse o operaitela mo ntlong ga o tla ka metšhini go raya gore o tshwanetse gore o go batla space in the industrial area ga kanya industrial area a kanya rentate space se le kana go duduele 20,000 e le monana yo o itekang a bo go pala anta re moruti ya ka ke bua jana metšhini e ke e rekileng eo e ko lapeng kwa ga ke kgonela e le go dira sepe ka gore ba ntha ba re ke tshwanetse gore ke ko industrial area ke go direla dilo tse ko a tsamaya mo serateng mo o bona gore wa sotega mme badomkala ga ba itse gore go na le monana o ntsenyana kana ga ba itse ga ba na maikaelelo a go mo thusa gompieno ke ne ke tsamaya ke kopana le monana o mongwe gape monana o a ntha re moruti ka moswaro wa go tlhopha sente a ntha re moruti mo lobakeng le nnale ke rekisa di-sauce ke ko sekwena re ka go bitsa re re ke ditamati soso a re rekisa di-sauce ngwana yo a bare ke ne ke tsamaile ke tsene mo laebing ya tšhama-tšhama hela ge ke tsena ba tla ba mpha madi a ba re ba nnela ke madi a le gore ke half ya metšhini e ke batlang go e reka a re moruti ke ne ka disala gore ga ke tseye madi ao ka gore madi ale ga kgonela le go reka motšhini o ke batlang go reka
ka gore ne ke ipotsa gore ha ke reka motšhine kana ke ba ke italetsa e be le gore morago ga 6 months ke bolela gore ke simolola go duela ke a go tsaya ka madi ka ke sa tswa go italetsa a ba re tšhama e ke skeme moruti ke monana le o itekang mme ke tshwere tshwetso gore ka tsatsi la ditlhopho ke a go baakanya seemo shapa BMD shapa nane ke re a ba agelwe mo di-open space ntse ba agelwe Tswana City bo e le gore ka re ha ba tsena teng ha ba ta di-wiki wa tsamaya ke tsamaile ke ile ko Johannesburg maloba ha ke tsenela kwa ke ne ke timetse ke tsore go galle ke re ke a go bata eng mme ke tsena ke ithala Chinatown e nngwe e telele go le di-wiki yana meriri ya basadi go le di-wiki yana yana ga o thika ka ke ntse ke wiki yana ga o bata moriri o itse gore o tsamaela teng ke eng ka gore Tautona Masisi o na le go tsamaya ko mahatsheng a sa lebelele Batswana a dira jalo ka moso ba iteka Batswana ko Baserenkeng ba beile maitekonyana a bone ho ha ba tswa gompieno ka re ke nako ya dithopo ba didimaletswe ba mo kagisong mme ra itse gore 2025 January February ba tla bo ba gape ba leletsa moruti Tiego ba ntshwara mo messenger moruti Tiego ra kuliwa ke council ya Gaborone ha le gore ke a domkala e rata go koba ebile e tshabelelwa ke go koba batho ba ba itekang ba rona mme gompieno ke batla gore ke reye batho ba bora dikgwebo ba ba itekang ko Baserenkeng ke re ka moso ya go tlhophang sentle batho ba re moruti Tiego ntwa ya gago le Ramasisi ke ntwa ya tona kana kgotsa le go goa mo iphetlhele ke ba raya ke re ga ke iphetlhele Tautona Masisi ka gore Tautona Masisi nna ne ke motshepile ke ne ke motshepile ko tshimologong ha simolola tota ke tsore ke kgweditsa gate ngwaga wa ntlha kana ngwaga tsa ntlha tse pedi re motshepile tota ke wa ntlha hela ya le gore ile hela ga re mmona a simolola a ntsha ba ba neng ba re boihisa ba ba neng ba re tshosa ra re monna yo o ka re o siameng go ga o ka re sisibetse ya re go ise go ye gope re bona yaanong a dikolosa lehuma la latsheleno mo lapeng la kwa ga bone a le dikolosa hela mo tikologong a o tla go nna wese ke yaanong a satsa a bua gore Peggy Serame le mosadi wa gagwe ke ditsala tse ditona Peggy Serame le Mmatsile ba kgona go mo tlhola boroko ba tlotla ka go kitšhining ya ntlo ya ko State House ba bua ka madi a lehatshele Dodomela jaaka Dodomela ga ke mo iphetele gompieno na itshwelelo ya rona e ile ko tlase e le gore re ne re ntse re le ditsala le dibele e le gore ke yone e re thusang dibese e re thusa ka teamane ya rona a re ba re peperepere ke ba go kwa e le gore ke thabela ke ditlhong go a bua ke le molelo le le boitshepole a re ba re peperepere gompieno dibese e sa tsena dipuisano le Angola ya re ebile bo ka diteamane tsa kwa Angola e bua gore diteamane tsa kwa Angola di boitshepo go gaisa dipe tse e kileng ya di bona mme mo lebakele le itileng mme di bitswa gote ke Black Diamonds gompieno yana ke tsone tse go teng di sekono ebile di boitshepo go gaisa le tsa Botswana tse di dipuopuo tse di reng tsa re batho ba re peperepere ha ke santse ke re nnyaa kgotsa le gongwe e na le thalelo ya leleme wa tsamaya wa kora mokgonane a tsene kora mokgonane a re batho ba la mokgonane ba kgona meela mothe ne ke mo reditse ga ke mo iphetlheng ka re motho o yalao legano la gagwe le bua dikgang tse di sa nnang sentle ha ke santse ke gametse wa ko seroa a tsenela kwa ga bagolo ba re ba akgela a re motho a teng o tla bo mmona ga a tsena ba tsitla a re bagolo ba tsitla a santse ke re nnyaa gongwe mogolo leleme le reletse a re ba re nyenyenyenye ka re go ga re na le mathata shapa BMD shapa ka re go ga re na le mathata ga ke le moruti yo o na le boikarabelo ga nka ke ka tlogela motho re mmeile mo godimo gore a tsamaya gataka a sota a nyefola batho ba rona ke sone se e leng gore ne ka rola dithako ka bona gore ke tsene mo polotiking ke tlo go sireletsa batho ba lehatshele
ke yo moruti kilego re simolotse ka 2021 re Masisi must resign in 7 days re simolotse ra go nka re raletse molo ro raletse main molo re Masisi must resign ha re pota ka kwa ke gona re itela mapolisi ba re emetse la no si o mapolisi ba re reme ha mapolisi ba re ema ke hakanya kana ke eme mapolisi nna le bone ga rena morero ka kganye ke ame le ofisi ya ga Tautona na bo ke tswela go dila constable ha kgone go ntshwara mme constable o re setse morago nyatla baruti ra kopa emang o emetse o motona ha ke ntse ke tsamaya ke akanya gore ha ya motona ata go raya gore mosepelo wa rona wa o hella yaanong ke akanya gore a nka suthuga ka matsobane a nka sia ka tabogela ko ofising ya ga Tautona e tere ba batona ba batla go goroga ba itlhelele gore ke setse ke editse thulaganyo e ne ke e elako ke ke akanya ke tshwana le Budaza pelo ya ka e lwantshanya le maikutlo ke ipotsa gore ga ke taboga ga go nna jang ke apere purapura ke ipotsa ka seriti sa purapura ka re gore ke taboga purapura be ya phukalla ha e phukalla batho ba kana ba tshega gore purapura ya phukalla mme seriti sa purapura se ka go tlase ka re purapura we ke ne ka ema ka re tsi mo pelong ya ka ke purapura we hanga ke ka senya seriti sa purapura ka go taboga ke sia ka ema gata le polisi le letona la re you are under arrest ba re tsaya ba re isa ko broadcast ha ke ta bona gore ba lapiswe ke Tautona Masisi ke ba re botsa gore baruti le batla go robala kae ko tronko nyefe ra ba re le re batele sekolo ba letsa ba tshwara ba mmathuburikwane ba bara ba re a ke re la itse gore ya rona ke gone e agiwang ga gona opo o kileng a robala mo go yone e be le gore ke rona bang ra kwa mmathuburikwane ko tronkong e se phepa ga re tsena re ithala dikobo tsa ditwankana tse di santseng di le dintšha ga re tsena ra re bona mapolisi ba re tsamaela shapa demdi shapa mapolisi ba supa gore le bone ba lapisitswe ke Masisi re tsamaya re le ka morago ga pick-up ba ka morago ebile ba tswa pele gore bontsha gore bonte go iragala mo Facebook ba ka rena ba tsere difounu tsa rona ba batla gore bontsha gore batho ba mo gating ebile ba palame o mongwe ne ba palame mosimane o mongwe gona ga le mapodisi ale e le gore mapodisi ba supa gore ga ba sola ba na le tshepo mo go Tautona raitso Masisi mme ya re ga re tswa gore ne ra tsamaya go bailwe tlotso re tsamaya ka kolobatse ke ntse ke na le moruto re tsamaya re aperela yana re pakile dipurapura ela re tsa purapura re apara mapodisi a lobatse o ba re tshwara ha ba re tshwara ba re tsenya dihaka ba re tsaya ba re sekisa go ba re thamathamisa ba re potsa dipotso ba re bolelela mme ba palelwa ke go araba le go ba palelwa ke go palelana le rona ba re tsaya mapodisi ale ba go re tlhola COVID ha re tswa go sena ba re tlhola COVID ne le la ntlha ke eletsa go iphitlhela ke na le COVID ka gore ne ba ntha ba re ha nka itshelwa ke na le COVID ke twa go teya lapeng ne ke sapate go tsena mo tronkong go tlhelele ba ka gore tlhola ko bonareng bosigo ebile ba itsa dinepe le rona ba re yo tsa dinepe a hitlha ditshipi tsa ba di tsentse mo maotong a rona ka ne re tsamaya ka ditshipeng tse kgotso ba batla go itsa dinepe le mahirihiri ao ha ba tswa kwa bosigo ela ka bo 10 ba re tsenya mo tronko ga ena dipone ga ena e motsa makgophola ha re tsena re utlwa gore go na le batho mme ka re ba bararo ka gore ne re utlwa ka gona ga teng gore gona mo go a garologana yo ona batho ba ba bararo e be le gore re itshukunyetsa mo ne le yone tronko tota e leswe tronko monga leina ba ne ba akanya gore gongwe ko mmathuburikwane ga ra utlwa tronko ba re utlwise tota ra tsena ra robala le rona ke ba mokaone wa ne kela le ena ka mua ka leina le ena ba jwela kgotsa go ona mme ra nna ra robala bosigo ke gona ka re phakela ke tsoga ka bo ke ithala ke samile ra baisane ke le ko tronkong ya kolobatse re lwela tlotso ne ke le ya maabane ngwana gote o kapiwa ke mollo 7 days ke eteletse pele ditapelo tsa 7 days gone ke ntse ke tshela le batho ba ba le dumamba ke ntse ke tshela le batswana
ke ntse ke tirela Batswana mo kgaolong e mme mo kgaolong ya Ledumane ba itse gore re Moses Kajane e ntse le modula setilo wa VDC gone ha re wa tswa ba mmusetsa ka gore ba ne ba bona ditiro tsa gagwe tse di molemo ke ene yo mpatileng mo kgaolong e ya Ledumane mme ra re ka moso baagi ba Ledumane ha le bona mmala wa Namuni Botswana Movement for Democracy PMD le be ex wa lona ono le taba le rumile moruti tiago le taba le rumile Moses Kajane mme le taba le sa roma moruti tiago ala Batswana ba ba kgakala le gaufi ba le kopa batho ba Gaborone North Constituency batho ba Ledumane ba re reseteng mmala o Namuni ko parlamente nna ke ba utlwa tsatsi le tsatsi ba le kopa ga bana thata ya gore ba nkise ka gore ba kgakala ga bana thata ya gore ba nkise ka gore ba bangwe ba in the diaspora ba ko mo Ireland ba tshabile mo lefatsheng la Botswana ba senkile botshabiko ne ke bolella ba bangwe maloba ne re kopane gantele le ba AU ba etoletse pele ke the former president of Nigeria o bidiwa Goodluck Jonathan la neta retsa abantare moruti ko nela lina la kalanta hake lina la ga la ntaki good luck oh good luck thank you sir good luck ni ke molella ke morakere good luck Jonathan bana ka tsotile mo Botswana bolelo tsore Botswana ke Eden Botswana ke la hatsi le leng gore mongwe le mongwe o tshelela mo khumong le mo letlepu mme ma go bolellera Batswana ke batshabi ko mahatsi ha se batshabi ka gore go ntwa ko Botswana ke batshabi ba manoko a tlala lo gompieno ne ke bona mo Facebook mme ga di ga mo a mana ke mme ga di ga ke ro itse ko kwa le mme ga di khante but ba le ba bokra ba supile gore mo lo ba kelele kana di radio station jalo ga di ke le bua ka dilo tse politiki tsa go khala batho ko di radio ya no mme ga di kgang go gore wa bona gore kwa ha ka thola khona go bua di khantsi a ba tsena mo Facebook jalo ke bone ba le ba bedi yo mo a periski para sa domtra a tswele ditana ro a check ba botsa ba mara ga se gore mme ga di kgang ya no yona kelemile yo mongwe a kelemile gore maabanyana no go dule mokwalo no go tswa ko Saterdag o tsilana a ba di party tsa khanetso ba kwa a le gore ba ka dumela propaganda entse nja o bona gore pelo ga go e bothuku ya no wa manifesta ba itshupa gore o go domkra ha me ga dikgang ba ga dikgang ke batho ba boitshepo ba ba sa batho go amana go tlhelele le politiki ka gore tiro ya bone ba e dirang e ba ra jalo nna ka bona me ga dikgang a beta pelo a ba go tsena ka go itse gore manoko a tlala rothera utwa wa utwa le domkra e tabe molela ya mararo ha o cover dilo tsa rona re ta go ta sente ba tabogile jalo ka ntlha ya tlala domkra ga beile batho gore ba nne mo tlaleng gone yana ne re ka eletsa gore re tswelele go iteleng 12 midnight ra go ema gonega re emiswa ke gore domkra ga ya nna sentle gone gompieno ana ka gore batho ba rona ba bolelwe ke tlala ga rona re lega ba go dikgaolong tsa rona ke utlwile gore gate ko Kgaphamadi le bo Gaborone North ba ba ka ntse famogo gongwe gore be go lala ko ba ba no se bojalwa bosigo jote pakela ga ba tsoa ba bo gape ba botonte le bo bongwe maikelo a sore ba ba tsaya ba ba rebera go thopa maikelo go re phakela bo ba robetse ba go ba tsosa yala ka 7 maitsiboa kana o ibile ba sa ba tsose wena o thanya o ipitala o le no se go robetse mo mmu ka gore o blackout ile ke sone se le gore ba se dire ka gore ba bone ba ne ba ipolela gore ga re ke ra gore ga go Kgaphamadi ba bone gore re tsere Kgaphamadi ele yotlhe le re susweditse re beile ba bone gore re tsere Gaborone North re tsere Ledumango re mmeile ha ba bone gore re tsere Tswangole mme ano se ba go se dirang bosotho rona re itisitse ba go batla gore ba tsaya batho ba ba itseng gore ga be go ba tlhopha ba ba tie ka tsele ba go ba diang ka yona ba senka ditsela tse di harologaneng tsa gore ba henye go bohello mme se re se utlwileng magodimo a se bolela ke gore domkra ga ka ke a wina Gaborone North Constituency ke gore domkra ga ka ke a wina ditopotse mme ke batla gore ke gele ka loko mme domkra e ka di wina hela ha ile gore rona re di party tsa khanetso re rata botleva a le gore rata di botleva BCP tswana re na re etsa re le nosi
UDC tswana rena re tsa re le nosi ha ke di kala di party tseo ke bona di leka ka marapo ka bona di leka ha bale ba go tsa ka 2000 wa bone mo Gaborone North constituency BCP ya beta ka 2000 wa bone le rona ga ba decide gore ga ba re thope bone ba UDC re ka re ngapela ngate le rona re tata go nga borta ka 2000 wa rona domkra ga e ka henya kgaolo e tla ka 2001 kana 2005 people ba re itile ka 5 ga o di tlhakanya dipalo ke gona a tla dirang dipalo tsore 2 that's 6000 a ke re ke bone bo clever ko boelong go tsene domkra lona ba to ba le ikgatholosa ba o ka ga ba luitse nna ke lo bolelle gore nna ga bana choice ba to ba tswela ba nte ba ke le moruti wa bone ba to ba ntaletsa ko manyalong a bone res ba ntaletsa ko diphitlhong tsa bone a ke re maloba mo domkra gana to kaitsa ba dirile memorial service go tetsi dio tsa domkra bo ba ntaletsa gore ke to rera ka gore ga bana choice. They will always associate with me ka tsela ya gore nna ke moruti wa bone lona le bone ba ma UDC ba ba nteditse le ba ba gaufi gona le tla le boa gape le tsama 5 years o mongwe le lela kare a re tlogele mbotleba Botswana Movement for Democracy ya le buelela ya re ko le lente ba BMT ba ba ko ba sa ba trafficang ba le tlhophe ko ba BMT ba sa ba trafficang ba le tlhophe la ba go ba le 5 kana ba le 10 ga go kene 10 o mo tlhokang o kene 10 o mo tlhokang o gore o kgone go tlola ya no ra le bolella batho le gore nyatsa at your own risk le re kale e tare ka moso re bore mapile gape ha kare ditlhopotse domkra ga etswa mo pusong me domkra ga ito tswa la ibusa ha re ka lekeletsa botleva la letsa motswana go le go kwa lenteng gore ha o lebella ballot paper gago e na le mmalwana mone a etswa ke la letsa ba Kriste botlhe go re go ba lenteng nna ke batla go leboga modimo ba geso ba ne ba re tswaletse dikgoro madomkra go sena madi a ka tswang kwa gore re le rekele di-t-shirt go sena madi a ka tswang kwa gore re ire dilontshe tse go apeilweng dinama le lengwe ba tswetse madomkra Batswana ba ba itekang bo businessman ba ba mo Botswana no re se wa kopa kwa ra kopa mo gae bo Batswane ba ne ba tswetse ke tamaile bo businessman ba ba tshwaetse ba ile gore ba re tender le go tsa government ba mpolela banta ba moruti re na le 3 months re sa duela ga re itse gore ba bereki ba rena re ba duela jang mme kgang ke gore go a ka ngwa gore ha re ka duelwa madi a rona re kana ra go le sponsor mme gate ha ra go botsa ka gore now we are under pressure ba bereki ba rona re ise re ba duele ha re tsamaya ra go botsa gore ba bereki ba ra ba reng re bolela gore nya tshwara mpile ya mampile re tlo le duela ka November ibile ba ka mai khamsa a go godimo mare ha le gore re tlhoka go le duela go na le interest re tla tsenya interest eo ka November ka re ba itse November campaign e tla go di hedile bona mo se tlhogo jwa party ya domkra tota e bina go ke senya domkra ka gore domkra ga re tla le yone ya sente bona mo se tlhogo ka ga tautona ra e tshomasisi ka gore le madomkra ba kgona go ntsendela message ba nta bare moruti mme o e tshwere sente di kganteng ka gore di bua mo di WhatsApp group tsa domkra ra tshaba gore ka moso re ka mara suspendiwa mme modimo moruti re na nao ra rapela le rona ra nanabela kana go re ka ba rumola domkra nna ba re thamalla ya re mathata a se domkra mathata ke Ramasis le ba botlhe ba itikaganya ditselle bona o re morwae o re Peter Mahosi o re Khari ba itikaganya ditselle bona yana ba le gore ga ba ya mala ke le bogatautono ba vote of thanks na go tsotlhe ga ba tshwanetse go buelela batho madomkra ba re moruti le rona re banana bela ka ntlha gore bona ba ipotsa gore Tautona Masisi ba ka mothuswa ke mang ba banela yana re le ko meeting wa ba Commonwealth ke bitswa ke motho ka di amara ba nta re moruti ke kopa go bona gwanela yana ke re ka re ke tsena mo meeting a re ta kwa ne ka tshoga
After the presidential debate, meeting was Piri, meeting parliament. C'est là, et il y a un parlement, car le Orbatier, ça m'a colonié, Canabam Pola. Quand on a qui soit un kilomètre qui s'arrama ou tout, mais il y a autant de kilomètres, how can you have a jalo? Let's go a l'Idrissa Lili Bouze, Lili Bilora, Araba di Ritielso, Araba Shapi du Coloi, Hadusha de Ruissa, di Boxe Coro Balante, li Bouzamato, li Bonore, Araba di Risepa Sabunore, li Bouzamato, Lili Bilore, Amazazuru, Amalaini, Kabarba Isima, di Barazarona, Carayano, Huzile Mazazuru Amancha. Our Napimeroyat. Que on a les femmes au et c'est rendu à parler du show de Mazazou. Hagagar, Mazazou qui va jouer. Qu'est-ce que tu as par Mazazou, Gaga qui le teacher au Mauk? Qui va jouer? Hori, ou à les tirer le tapou sur le Hassila Bouton. Aux gens de produire au Mac. How can Manamuto dire au Mac à le faux, à le 50? Oui, peut avoir et l'on c'est la jambe Bouton. How you come so man? How you come so man? On doit dire, on a regardé ma main, Chamo Bouton. How Mutodiro Mali Muzazu, Mudira 16 years old. Kauri Keva Chan, in neighbor Taruna, Rabais, Hadra 50 40, we told Romuncha, Bobu Chan. Me, Kavata Oba, Pesha, Portas Azur Camus. While Venezuela, O Mose, O Mara Makawi Mawiti Pula, Kolamuk. O Mota Mara Witi Pula as a pie. O Mot. Mais on a le on va dire malala, on va dire ish. On va singaler littérature, tel on quand on est à voir on va dire déjà. Baish. Mais que comment on rappelle, repatal le rero, comme là, du wadi tsarona. Rero comme là du kaulo tsarona. Rero manor soué, si c'est à que parler mengadina. These grants will represent all the grants in the country of Botswana. This is a polling station. This polling station will represent all the polling stations across the country. We are praying for the elections tomorrow. Dilo tsotlhe tsa bolotsana ra di epolla ka leina la constitution atimela ngwana want you to stand ke batla gore re tsama re to rapela re tsama helana re rapela and we are going to pray at the same time rote mongwe le mongwe ra rapela ke dumela gore rote ga re la re bana ba modimo Botswana o tshwanetse gore a sireletswe re tshwanetse gore re baballe Botswana mme batho ba leng gore ba ka ema in this gap Kiba Christi, Kiba Nabudin. Botswana meile thata mo go lona. Botswana meile thata mo dithapelong tsa lona. Botswana meile thata. Ha re rapela, manke ya mapele. Ya mapele makaole mo pele ma selector. Ke batla ba nkutlwe. Ha lo ka rapela, lo shankudisa go rapela. Tsotlhe tse ba di dirile, ke bone ta gantele ba teste stotwane, ba sa pesitse diaparo tsa Domkra. Kare, ba bo go simologa. Ngwaga 2014 na khuba na dira dionyana e be re tsa tsiletswa batho ba ba kileng ba bua gore ba go tlhopha kganetso bo ba changile ba ntse ba resisibetse ile tsone di lotse ya no ha ba Kriste ka ba rapela ba shankudisa era ha o rapela bo simola o edimola maka o le mo itse Satan wa go hiketse ha gona o pa ka re nga rapela le ngwana modimo e be re la go tari simola o rapela o itse Satan o etsa lwena re tshwanetse re rapele ka masetla a ga kgamatsa amen ya no ha o le nteng tabala mo o emela le ha tsela Botswana ra utlwa ya ka rota Botswana mo ke Botswana jo ra utlwa gongwe le gongwe ha Batswana ba leng teng gongwe le gongwe ha bana ba modimo ba leng teng le Batswana botlhe ba ba setse ba tsere tshwetso gore ka moso ba go tlhopha jang a bona sepe se se change glory be to God ba ba ntse ba saletse ko morago ba sa itse gore ba go dira jang ba santse ba tietse ka Domkra bosigo jo re change dilo
in the realms of the spirit. Hold on. We are going to pray for this nation. We are going to pray for these elections. Father, in the mighty name of the Lord Jesus Christ, we come before you, mighty Father, this night. Father, we appreciate you. Father, we give you the honor, we give you the glory, Almighty Father. There is no one like you, mighty Father. Lord, we thank you, Lord, for your love, which is from everlasting to everlasting. Mighty Father, you were there at the beginning when Botswana was declared free, when Botswana was declared independent, Almighty Father. You were there, Almighty Father. Mudimo arona le hati leno le taetse mopo yo mudimo le hati leno le taetse motile nyaga go mudimo le taetse molile la morena Jesu le taetse mopo yo mudimo ra re lenela mo di akantsa ribusetse Botswana wa rona ribusetse Botswana wa rona ribusetse Botswana buseletsa mudimo buseletsa kosi ya khalalelo buseletsa mudimo la rapela kosi khatlano le diale tara tsotlhe tsa Satane tsotlhe matam o tla yo busula matam o tla ga Satane rapela khatlano lona ka leina la kosi Jesu mudimo golo la Botswana mudimo ra asiru lihikiloke lelikata la para le atselelo mudimo la le tsosa kalina la morena Jesu mudimo ra le tamang supama karabo supano no yarago ra kalina la khosi ora ndibala bakoro sikatalian trasole bekonra fela para dia koshalandra dia kabaya la satoyente per dia paroskada Nicandro son de beria falbara rosa letterante lesha diaka ebratorosi parandele bekosa. Father, we rise in the wings of an eagle. We decree and declare, my Father, from the realms of the Spirit, that every negative spirit of the enemy, every power of God rising from the hells, Father, we bind them, we render them powerless in the mighty name of Jesus. Father, your word declares no weapon formed against us will be able to prosper. You said every tongue that rises up against us in judgment we condemn. Father Almighty God, we bind the wicked spirits of the enemy that have been assigned, oh God, to cause conflict and to cause confusion among our people and to bring divisions, oh God. My Father and my God, we bring the nation before you. We bring the elections before you. We decree and declare that your will prevail, that the will of the Lord will prevail. All satanic powers, all demonic powers that have been invoked, oh God, to bring confusion among us, oh God, we bind them, we render them powerless by the power and authority of the name of Jesus, the Christ of God. We decree and declare the blood of Jesus that speaks better things for us. Let that blood speak, oh God, against all demonic powers, against all demonic principalities, against every power that has been assigned, oh God, to steal from us. My Father and my God, we bind and confuse the camp of the enemy. There will be no rigging. There will be no stealing of elections in the name of Jesus. Mata ote alihihi, mata ote akasatani, mata ote abusula, ote mutiboaka, Allah etsuing, hutisa tietso, luhutisa ketsaitseho, wadi tarohayan zapatu, mutiboaka mata ote alihihi, raboha, ratisatase, dinohozo tezalihihi, riditisatase, kalebitso la morena Jesu, kalebitso la morena Jesu, kalebitso la morena Jesu, kaleina la morena Jesu, ratamantate, ka Jesu Christo wa Nazareth. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, we thank you, Lord, we bless you. We glorify your holy name, Almighty Father. There is no one like you. You are the Lord above all. Yes, you are the omnipotent. You are the omniscient.
You are the all-knowing and the all-powerful God. Father, we appreciate you. We appreciate your love. Rapatia tondebeshita ikadobalia jedita kadia mepetebeleheia japato reketamahaya modimoraetso wena kinti wanting alifali omega timologo le bukuto o re neile le hatile o le renaya le na le bitswa mongwa morana jaso ra re busetsa seriti sa le hatile o busetse boleng ba ditswa montsa rona morena morana jaso a le hatile le boe le nna mamorapa wa ditšhabatšhaba le nna mamorapa wa mahatsi otlhe morana Yesu re rapela ra re mo ditlhophong tse a go nna le puseletso ya lehatshe la rona lehatshe le boelwa ke seriti sa lone lehatshe le boelwe ke serodumo sa lone morena Yesu re go bitsa ra re tsisa diphetogo tsisa pharologano ka ditlhopho tse a ditlhopho tse e nna ditlhopho tsa kgalemo re kgalemela mapato mokoraga re kgalemela masula a ntseng a dirwa ke tomokoraga ka Kriste Jesu modimo a rona ra leboga a re tshweletse matsogo a rona rotlhe as a sign of surrender. If you believe and I believe, then Botswana will be saved. If you believe and I believe, then Botswana will be saved. Then Botswana will be saved. Then Botswana will be saved. The Holy Spirit must come down. Then Botswana will be saved. Then Botswana will be saved. Then Botswana will be saved. The Holy Spirit must come down. Then Botswana will be saved. Are tshweletse matsogo a rona rapelang ha morago ga me le re morena Jesu ra go leboga re lebogela lorato la gago re lebogela tsiamo ya gago ga wa latlha lehatsele o re gopotse o utlwile selelo sa rona o le kwa legodimong mme o hologile go tla gore golola ra go leboga modimo ka lorato la gago le le senang bolekanyetso re etelle pele ka moso re tsamaye mo meleng ka thapelo re nguna thapelo ele thapelo ya malebogo re ra go leboga modimo letsatsi le le tsile le ka lone o tsileng gore golola mo diemong tsotlhe tse re ntse re di raletse mo ngwageng tse 5 tse di hitileng ra go leboga modimo gore ka moso ha tsatsi le phirima le hatshe la Botswana le tla tlala ka boitumelo re gololesegile go tswa mo diatleng tsa baburisi ba rona tsa bagateledi ba rona ra go leboga Jesu ra go leboga ra go leboga moya wa boitshepo ka
bo molemo jwa gago ikgalaletse ka moso modimo tsotlhe tsa Satane a di gane go bereka tse ba go di dirisang masiwa kgaogana a di gane go bereka a di gane go bereka a di gane go bereka ka leina la Jesu ka leina la Jesu ka leina la Jesu a di gane go bereka a di gane go bereka ka leina la Jesu ra re botswana yo ke wa Jesu botswana yo re musetsa mo sakeng sa Jesu mano a lefifi mano a Satane dithata tsa Satane ra di gataka ka leina la Jesu re ra Satane re rufentswe ka leina la Jesu morena Jesu o tsere taolo mo toropong ya Gaborone mo metseng ya Botswana gongwe le gongwe mo Botswana a tshologile mo mokgorong re tsamaya strata sengwe le sengwe re tsamaya mmila mongwe le mongwe re tsamaya polling station nngwe le nngwe re mmia madi a morena Jesu re tshasa madi a morena Jesu re mmia re mota re phatsha re gasagasa madi a morena Jesu mo telengwe le nngwe mo motseng mongwe le mongwe mo lapeng lengwe le lengwe mo police station nngwe le nngwe mo date nngwe le nngwe madi a morena Jesu 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 ka leina la morena Jesu amen a re shapele modimo matsogo a re mo shapele matsogo a re tshuletse matsogo ya mapele o ishware sente mesele a re amogeleng tsego hatso mme ke gone re re a tsego hatso ya morena wa rona Jesu Kriste lorato lwa modimo rara le bokopano jwa mo boitshepo di hologele hang di re lekane ba rotlhe di hologele gongwe le gongwe mo Botswana go batho ba modimo ba leng teng di hologele mo malapeng a batho ba modimo ba ba bogileng ka lobaka le lelele di hologele mo bathong ba rona ba ba sokotseng ka lobaka le lelele mme tsego hatso e nne kgomotso e re mo mosong e nne segakolodi mo motho mongwe le mongwe go a go tlhopha sentle le go a go tlhopha phetogo le bokamoso jo bo tla tsogang bo siametse bana ba bone le bana ba bana le dikokomane tse di tlang go kgona go boloka le ha tsela Botswana gore kokomane tse di tlang di tle di itlhele sengwe modimo ratsi wa hatswe a re jaaka re tswaga e re baballe mo ditseleng tse re tsamayang mo go tsone re sireletsege go itlhele re dira tshwanelo ya rona ka moso re bo re ba re ipelela botshelo jo bo molemo jo bo monate go a go pele ka leina le le maatla la ga Kgosi Jesu amen my selector thank you very much for coming God bless you ka moso a modimo ikgalaletse ka lona half past 6 mamso dan ga ko kweta ngaro ko le ke ko ba jawa daga ra ha ho ya una daga ra ha ho ya ukofa o ta le o ira tshwanela ya ga ha o bona ngala o orange ngala bana mu o ga ko le gore ye ke party ya ba thanga ba modimo ke party e boiha ni ba Kristimo le ba ko ke banana be le ba hirikani le ba tale le ba tshayole go lo go lente a re tsoga ka moso re go ha kgamatsa ditšhaba
modimo a le mpolokele modimo a lo mpaballe o itlele ka mosomo maitseboeng ga re simolola go amogela boitumelo jo bogolo shapa BMD shapa malabona muli mme ke tlabe ke sa dira sentle ebile ke tlabe ke sa wetsa tiro yaka ga nka se ke gore ya wena mo BMD yoko mauru wena yoko kabongo yoko ngani wena yoko mboro ngaske gore kiri ba go ntlhophela Botswana Congress Party ke tlabe ke sa itirela sentle wena yoko mo le polla south mo le polla north wena yoko ganfi wena yoko Charles Hill wena yoko khalagadi north and south wena yoko kanye wena yoko robati wena yoko tokweng anga se gore ke ntlhophela umbrella for democratic change ke tlabe ke sa itirela sentle mme wena yoko moyongo ga boroi wena yoko phalape wena yoko Madinari wena yoko mo disani east tlabe ke sa dira sentle ha ke sa gore kere mala ke wana muni shapa BMD shapa. Thank you.